Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kariana kawakjichinmi. Kaishuk chayshuk ayudanakuychik. Oki panikuna. Kankuna puramanta mayhampish huchapi urmakpika. Chaymana alli ruraktaka. Diospag espirituan sinchi kahkuna. Alli shunguan kunashpa allichichik. Kankikin llatakpish alli yuyaringi. Ñatih kampish paishinallatak urmangiman. Kaishukkunata ima llashakujtaka. Kankuna aparichik. Chashna rurashpami. Cristo mandashkata paktachingichik. Mayhanka imapish manakashpa. Ñukatajka kashnami chashnami kani nirihka. Payatagmi umarin. Imashina kawsakushkataka. Tukuykunallatak alli yuyarichik. Tukuyta alli rurakushpaka. Pishuktak imashina kashkata ama rikushpa. Ashtawanpish kikin imashina rurakushkallawan kushi kaychiklla. Tukuykunami paykuna imashina kawsashka shinallatak chaskingakuna. Diospak shimita yachakujka. Payta yachachikmanka tukuy imalla charishkamanta kuchun. Ama pandarichikchu. Tayta Diostaka pi mana umashpa asitukunchu. Pi imata tarpushpapish. Chayllatatagmi tandanga. Kikin aycha munashkata tarpujka. Aychapaglla tarpushkamantaka. Chingarinallatami hapinga. Ashtawanpish Diospag espiritu munashkata tarpujka. Diospag espiritu mantaka. Wiñay kawsaytami hapinga. Chaymanta allita ruranataka amatak shaykusunchik. Chashna mana chaykushpa allita rurashpami tandana puncha chayamukpika allillatatak tandasun. Chashna kana kakpika maypi shuktajkunapaq ima allita ruray tukushpaka tukuykunapaq rurasunchiklla. Ashtawanka Diospag wawakuna purapagragmi imatapish allita rurana kanchik. Galata 6:1-10 kama. Diospag mandashkakunaka harkajkuna kashkata mana kashpaka llapikuqkuna shina kashkatachu yuyashkanki. Chayshina kashkatami gentikunaka kay punllapika yuyankuna. Shinapish ñukanchik kriykunapaqka kayuyka mana tiyanachukan. Hawapacha ñukanchik yaya mandashkakunaka ñukanchikpaq allipaqmi kankuna. Ñukanchiktaka kashkata runatami yachachin. Shinallatik huchamantami harkan wakichin. Gentikuna kayuyankunami Dios mandashkakunaka ñukanchik kushikunata harkaq kashkata. Shinapish kashkatatak rikukpika ya Diosta kazunaka kushikuyta sumaq kawsayta alli kawsaytami apamun ñukanchikpaqka. Dios mandashkata kariana mana kazunaka Satanasman shuk oportunidadkun ñukanchik kawsaypi espiritual partepi hatunta llakichinamon shamuchun yaykuchun. Efesios 4:27 nin diablo kankunapurapi yaykurichun ama sakichikchu. Shinallatik Galata 6:7 ninmi ama pandarichikchu. Tayta Diostaka pi mana umashpa asitukunchu. Pi imata tarpushpapish chayllatagmi tandanga. Mandak Diosta karianaka tukuy horasmi hatun llakita apamunga. Kayka kashnatimi kan. Achka kutin mana kuzichashunchu ñukanchik imata tarpushkallata. Achka kutin kuzichashunmi tarpushkatapish yalliwan. Nimayhan ñukanchikka mana munanchikchu ñukanchik chakrakunapi mapa hiwakunawan tupanata. Chaypi ñukanchikllati wiñachun sakishkamanta. Yuyari manatij yalli chishichu kan alli muyukunata tarpuy kallaringapaq. Kutin kay yuyallatatagmi katitukunchik. Mana aycha munaypaq tarpushpa ashtawanpish espiritupaq tarpushpaka kikinka alli granukunata shinallatik wiñay kawsaytami kusichanki. Tukuy kay pachata mandak shinaka ñukanchikta huyaq yayaka ñukanchikpaqka ashtawan allikunatami allichishkata charin. Kayta entendishpaka yachak runakunaka paypaq shimitami huyana kankuna. Shinallatik tukuytami runakan pay imanishkata kasushpa paktachishpa kawsangapaq. Salmo 119:9 penikun hipa wiñikunaka imashina shikchuya kawsaytukunga. Kayka mana kanchu hipa wiñikunapaqlla. Kanpaq shimita kasushpallami chashnaka kawsaytukunga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.